Abusia Kumasi Asante Kotoko consider say abrante friend Justice Blay the contract on Kumasi Asante Kotoko assign no saa contract yi ebe na we ya mpanifo ayo madwene say omo be jai abrante friend Justice Blay mu na odnani ache baby fofo na di ntina na Kumasi Asante Kotoko ayo madwene say abrante friend Justice Blay abrante we midfielder dynamo in contract ebe na we ya omo ebeja no kwan abusua aha gie Weekmix TV se on subscribe ya make sure say obe subscribe e di amame now edi ntia obi busa say na abrante friend Justice Blay abrante o media makra no obebo loan e di ma Kumasi Asante Kotoko no Kotoko fans etimi edo abrante yi ne abrante contract aka ewo ne contract isu just 3 months nti Kotoko fo no hwe ne ha say ka be abrante contract yi ewu a na ko moja abrante yi kwan na ko nani achebe fufo no obi busa say di ntia ana Kumasi Asante Kotoko ebe so omuja abrante yi ekwan man nani achebe fufo empanifo ensema omuri tum ni yerewura ne yerewura mu ebusebuse mu na ese ni nyina akwa ese abrante friend Justice Blay no since ye share season yasi efti last season everybody bi season epra edi abrante nya Kotoko empanifo se omutua abrante yika sikana Kumasi Asante Kotoko etwama no na adwuma na obeye o sa sika no ho no abrante egisika no akotena efi di se make say di Kumasi Asante Kotoko empanifo aka acha abrante friend Justice Blay say the injury situation wo mu sisi ano ese oye bibi fa hon because abrante bebo match enne adebechi na abrante friend Justice Blay ko den akotena fi abrante bebo match ne adebechi na Justice Blay ko den akotena fi ntimpanifo trust di mo say ese yeja Justice Blay kwan na den ye people fofo no ma epra ha omo no je pe omo no mutimi den ebisi akan na Justice Blay no edi nani echebe fofo because he say no epra edi abrante nya esa na ne ekotia the darling club Kumasi Asante Kotoko samra make say Justice Blay ne contract on Kumasi Asante Kotoko sign no aka just 3 months per owner ne contract me say nei November yi anase October be na we irom November etwa December ni we na say January transfer window no media na say abrante friend Justice Blay no ne contract here dey on Kumasi Asante Kotoko no aba na we ye ano na mpanimfo say sa contract ni ba na we ya nka abrante friend Justice Blay no enfene ni entry be foforo omo enkoton no enjiska bia mu abesom 18 nduro no nko free no nko jiska ni ngunu butu because the injury situation na ewo mu no anaso owo mu no mpanimfo eni nje ho ne IMC board e de nsimi abatu bia se omo pese omo hwe mpanimfo be na akwa adwen se omo be jama na akwa de because Kumasi Asante Kotoko supporters no any Justice Blay hu ye pan so be jama na akwa sa akwa de mpanimfo ayo margin so come 1 year contract e de aka 3 months yi hu aka yi e won contract yi so na se ko 1 year 3 months no ma hwe se ni injury situation no e betimi aboa ama new season and season e wo mi ya akwa no no betuma to yi ana nka motimi ama abrante esi aka eze we akoye twuma mpanimfo ana gafa e de ma Kumasi Asante Kotoko boboko na doctor prosper na te ogum no se abrante Justice Blay situation no wo no kebe ya mpanimfo enja ne kwano competing for because esa na anytime be on any to no so a na de wa feeling because every single day we are no Justice Blay etimi prayer the last time Justice Blay etimi esi akan edema Kumasi Asante Kotoko was against Accra Lions Kumasi Asante Kotoko team ko win sa game no on ti say there entia etifi Kumasi Asante Kotoko ne say Justice Blay injury gusu eto aso bia Kumasi Asante Kotoko renew the contract now we be jana kwan amana akope team for aha Weekmix TV and this is KwikSports so won't subscribe ya make sure say subscribe say there be a Kotoko update bia no sa ebe ka o channel so